Watindata musiaisia wa Kamemeka Mutongo TV ni wakati anonge museto hako manambinu wa kilungu cha Inengo na lilika na kanambinu wa kilungu kicha Inengo ni vatu kwa na Inengo kiwadukanyo na wea witu munene ni kwa na Inengo tukasiona suni siva na ninge tuchona ene Inengo na tuenena na monika nona kumunduiva wena kinengo na nduisiwa ambiava withienwa kwa ta motivation muthenya no mwembe tukomana na muthekanya ulani MC o mwana kiwino ko munini no someta maundu ma utangasi nikana twelianje yulwa Inengo isusi yake sio mbe na tulimu mana mbe anje masita makanita wabeti wambuya nina ukethia na kudhocha Victor. Yes. Ithi amumbe. Ngweze na masito mengi muno. Isitwe no ya ithi amumbe nundu tivo ngwenda twambi yuto amboke the musesi wa Mutongo TV. Yes. Tabia sito ya kundu itawa nikana ine sioka kwako. Yes, na kwa musesi wa Mutongo TV nita Victor Mo Wasila. Masito alama ya kivantini lakini aingi mambisita MC Vicky kana ithi amumbe. Yes, numetoka amba wa makuweni vandu veta wa chemole na ku kathonzweni. Yes. Chemole. Na hindi Victor nini siwe na kumu nini mono. Yes. Na no netu ndo kuko online hapa na pale. You're doing great. Zile ya mumbe, evo mumbe. Niweze kango topic ndu kimwe like in the field of field ya kutani dia na ndume na interaction ya kuna mashabiki au ndume na andu alangi. You have to be unique. You get there. You know ita Victor meona Victor naula ne Victor baina thina but we ita kasitwa kangibubuka kasitwa kangia to matena ugona kena some funny things and then we the amundu no kwenda komana hai usuningania hoi yakana mbomo ate yani man. Yes. Umumbe baka tibo we. Okay. Ngozongia tu amina nondo. Ngozongia tu amina of course. Thank you. Ndi tuyambia ila ukwasia kana oyita MC Vicky. Nye ni kwisita mundu muthekanya muno na pati ingi akuya kwa MC ni ngwenda muno kumimanya. Wo MC ni kindu wambie tene kana no kindu unambie kwiko yu amino somya mundu magumotangasi buno tukwisosioka. MC wa kumita ba. MC wa kwa beti no ni utabie no kewa ukatheka. Nambie MC ni Sunday school. Yes, MC nambiyo MC actually ni Sunday school. No na yundu kwangelekanya withia peke wango cha ukethia mwapika mwamba kwina twathi ni wa maitwa mamondareta na kisungu umukamba ina twathi mukasoma muzoa wa jumolo na bitie mukaina kawathi kangi ola ukwenda somea ciana musoa na indi pa mina wo winde yu moithocha malimu na akayikata aibundi ko yu ninye na kwati yake you get there ninya ngwambia na thikasa ndite muno yambia za mo get there 6 nebo egenda wizethia nina bangarota nineza nina mwalimu ukethia nini zineza ni tuambia bana twende tona pailo kindu cha muthembosi na mbiyo MC actually tene kutoka nikiwa ni munini kuma tasi miaka ta 10 ni munini ona ni nursery school nondo naza kwa enewa role everything within no yani within no bandu otondo amina kuelesia we mwalimu wa Sunday school kana we Sunday school ile aimanisha be mundu wako na wina kinengo toiti na ile aimanisha you can lead na kindu kingi ndo makotabia na musie isi ongiwe baya wa Mutongo TV ni kana kinengo kiuma kwangai. Yes. Pia ndo mala asimelia Inengo lakini kinengo gainumlika au mbona Mutongo. Very true. Umekaa tu hapo wewe ujui uiona wanengo prefect unashangaa rada. God amechagua. Ene tutani sina bau. Tusioke kwa muthekanya. Uthekanya wa kuna umite ba. Actually gangu rebeki kindu kimena ni utheche nondo first time yako kumanakana ni comedian. Ni munini actually ni class 2 na you ed teacher akwete kulunjesiana school na you elunjesiana school na azome sito yako na la wazome sito yako ambia ni late bisi na umilana mukula yuwe ndo mabisi ni late ba nyendisi ona nyendisi ndo beza imanda wa yuwe we ndo mambeza okay like malimuzu we the ndana akosa ta rudeness but ambia kutheka ngona you ila wambie kutheka na kwa yuna umela ucha usisi anazi ambia kutheka na umela yuni nambia mukona nambia mukothezia mistali ni mukotheze ni mwite ona kwanza nini dhanizi wa wenda ndunja pando ndandi soma nokona kindu cha muthembosu yani we they are like on a kuma primary school level
nikala atoni omuthekanya ona Sunday school nasoma muzoa lakini yukwangela ta muzoa wazi Yesu aya yene zio mana onengwa nyene ya mwalimu muzoa ona wilaisi yana uzo mana bandu bakwaza Yesu aya nekia Yesu aya na nyendie ziniki nasio ni Yesu aya na ndiziniki na zizi masinda na masukulu whether ya kila mundu wonde ha mana ya mbata so like whether ya na kuma ni primary school level ona competitions ya drama actually kuma ni munini like ni primary school na naoneka drama festivals Makueni County siana ikambe hotel siatela mwicho like I was just unique no na umila nilikana hivi ndemo naonga mi stage wote unoa grounds siana actually ni class 6 adjudicators mambi yote kama meta una kizungu mambi ya kutheka mana tu mambi ya kutheka yani mambi ya kutheka I look just funny. You looked funny. Yes, I like that. Na hindi tutani sio ni wazi kana sindu no se kune sindu wani tena sio na tikila mundu mana betwe na Kinengo be andu moka mundu be Kinengo chako no kyo mana the other day no na mana Kinengo kila kintigo ndo kyo so sabali no ya kuya kwa na wisi kana we muthekanya kuya kwa na wisi kana we MC andola we kala na tsina mu makosa hata MC nundu nwese mundu muthekanya ono umila onu meina kutheka yes abala wikala na sena mu kana ndola wikala na mu makosa hata ta Victor kana ta mundu sundu okay nye kindu chambe betting out abia nyingila zena umila musi kwito yubalani setwe inya kwa na ethe akwa ukethia like ona ndiza kuiga mundu uzu ethe akwa ndambite sietwa yako but you mbite sietwa ila yako ya comedy na kuthekanya na MC actually nyene nienda amusi asiyo ukethia na bika muzi na bika muzi wa thanthatu kuma wa thanthatu mpaka ciola ngacioka utu yusu ni kuya chibu atinda ngire mundu ciana cionthe cioka kwitu na umila kithekani ciana ciegwe na bika ukithekani kila mundu wonthe ni wabi kou muzi yani withia my unitector undu withia Victor mazi ngania ni woki MC dio ndoka kambeki wakali yuta omawa yes because like like no you ni nenda anya mwana kuvika yani ni kale ka feeling ka ni muzi ana ilo tiko kana ka muzi but akino ile kila kindini wako kiyo kwitikile kikunenga room for the akweko yes that is beautiful na indi musi isi na kuweba ukana we musi na mwana wa kwina Kinengo kindu kimwana asoma muthinyani wo munthini kana mwana kuno yeye mwini kwangelikani anduka muoseta mwini nikanona yake kama ni kitu iko ndani yake ijitoe tuni kindu kisio muno cha andolo kwikalanya na mo kisa kuthia nimetikilile kana mundu Victor ni mwini yes kwa hiyo sisi tunaonanga mwimbaji na Kinengo kingi chombe na indi kuisofikia bau ibindela wenda kusomea kutangasa ona ukituni Kinengo kingi tukizo kusiokela eka kusoma yu kutangasa hivi ya Kinengo ibindela wenda kusomea maundu motangasa wendi kusoma ni kwithia wewe autonomia kwa MC kana no kindu kingine cho wiki nthini waku wewe ataki kwenda kuyumilia actually Kinengo cha kutangasa Betty naambiye kutangasa ni class 7 class 5 niwe naambiye soma matangazo kanisani matangazo makanisani you get there you ndape bandu pecha cha kanisa arambia kanisa ninyangu yetu ona kukatithia mbesa ni class 5 naonga mabuke yani mapua pua niti bi ma tete mbesa kwete mbesa so naambiye yani tazi naambiye MC tenevyo ni class 5 ni wata ambiye pingi sana na pastor ngamwe wenda so maka ayi aka kani ka kwa yunengelelia you were there out of that whether you there kono kombe hai manomba na no you were there na twathi bandu actually there kwa ni MC ona kumaten so like tathi bandu na ke chathini amina kukuno chathe awaende kukuna chathe chake na kwa dio mubengeza timu yanyu kwa mbona ngona mbokethia omea yes you were there kula kuzumbwa musei alafu interest yaku na thi bandu actually nyene ula mundu na thi bandu ndeza kwikala nthi na mina kubika bandu na chathini ndole yakumiloka kethania ngania okay uzi okay like ngweza kuyanya kumandikana nati kila mundu wanda uzo kumanda but out of your interaction with people you like nibona amani like nibona gundu ye niko na talent ya kuwa journalist kutoka mutangasi na naumila you nye mwene whether ni primary school head teacher ona but they pavikie bandu baka you head teachers isione mwana ye mukunilo laje kunitekelele sukulu you know tokitia kuweza kwa mwana ni weze kwethia zitu nosia you weze kwethia Kinengo kicha aliweze kindu kimwe no ni head school
tu high school kuna wale watu wanapiganga kelele, they are good people, lakini munuka ndizi nita make iwe ka radio ndini in fact so but ndo amuti ne mwema punish mwema nenga role ile meaninge ndio in fact beti nyana ambe ye koya inya kwa yuaka utavia from the first day I was born nyana inya kwambia na ya 24/7 yani kelele tu nitaweza kunena kuya tu yani na nyene iwa ni comfortable wewe moyo keju nyene iwa wewe moyo keju bunia kisebe yes nondo like you kwa kwa you no nemi oseta ta step ya ndethe za kubika bala ni yumunde nondo you out of but if abigie bantu baka mutumia onge wana bukwito ambeta kinene ambia mwana owe kinene kinge na you out of that you like na kwatanyia ki na ki ne ya mwana ono yetu ke ya muzie thuku muno baka yu mwalimu abika bantu akitonza kwa edible ebo asiumwe no nenda kumana kana MC Vicky huyo kwa this stage tukashauti nundu nizi na MC mwe pe mwigwa mkiongea na sauti kuko juu ndio niwe chade jo kama yukasi mwa vika stage chadhine yu kwa nabika chadhine yes ndi mwati ndata niona ende netwabika kutu ini owen omunde ni mwezinesa kweyo chadhi na toto nambeya chadhi kindu chambe ye majiji ngaliko no yandu mailobi na ozi ya pai kitai niki yaki ba uki twendonzao wibo baili yandu mamusi na ngaliko no ngi na wibo begwitha baili atui na nyanya ko ye majiji katata kwikala mundu na ye mayaji ngi ngona musi ebu yuni yandu ala mayo already yuni yandu ala mayo yuko isu ikatiza ni call unjandu ye man nika design call unjando ze man we nika design call unjando ze man you ona ene ne viati mali bangu mali mwele amibi be yema yiwe ya imanda ya nandu ibe musu yiki na mnawashtuanga na ndawa meni yema yuni jando ala maye wona mokilamu wa minomya yema jando ala maye kila mundu wandeni mwoke yes no nende kumana muno mundu MC Vicky acha nikuite MC Vicky uwe na miaka yanata nye I'm almost 20. Are you serious? Yes. Almost 20. Yes. Na ilo kwazi no wende school kasome maundu motangasi. No mini reka na school. Nye. Nini mino kilete? Niko mini ya ni mini ya kabisa. Okay, na ndiye school nemu nini? Na ndiye school nika mundu ganini muno. Kai sumbua muno ndo na ndiye soma nursery school ma. Ndo with ya nursery school miaka 3. Ai. So meyo le mwalimu azienda otana nywa kitaikie. Na yukulia what school wikita cha? Nye. In field ya journalism. Nikite journalism and mass communication yonde, but in the field of presenting. Yes, nice. Presenter. Nende mwalo musiaisia twina MC Vicky uloita ithea mumbe umumbe na mukulie kana yebo kana nonge wambia twambina kilungu ndo siokezo ndabia na ningi twamba koso thiumu munini tuthiumu na twaciokethia itukwithia twiciokethia kwake atutavie usabali no yake ya kinengo cha utangazi ni kinengo by the way wasia wake Wiliata wasia wake uko utona kwa Wiliata K7 tuiwe tambe kwivikize tumathe ni fani kana ni akusukumithia ndukaivasa ituciokethete Ende mwalo musiaisia nina ukethia ingi tukwatianie na ithia mumbe ulani mutwaisi wa siathi na muthekanya na ingi wina kinengo cha utangazi chokivoi kana no uvungu na uthocha Victor MCA ka umiaka uka ndina kendo ma computer MCA ma Aindi twambelile baki nengo ni cha utangazi ela kwa K7 nuasa makisebe how is your experience Kabilians kakwa okay experience yakwa ya K7 ni like interaction yakwa na mashabiki isawa nawezi depend ya na undu we mwene umosa na undu interact na yes undu yani niwe amaeta na kisungo interaction you get there yani mashabiki makule kina no reply mama kwatia mitandaoni no manenyeneza no matumusia yes kindu cha muthemboso
Naindi yumundu twana kwithia atesikana nisibia mundu utesikana no withi na Inengo pe mundu withi aesi kinengo chaku ni kimwe na ndesikana no withi na Inengo mbingi you assume no ka mundu wa kwata wia kana wiwe yani na wina chathi cha the weekend isi ndisu utona kwibalance yata chathi na wia sometimes ni depend ya chathi ni chao kana ni chachao na wia saingi you get there kwangelekani kana tilas mo with wia no with school niko sisi ya bandu bala maybe wiwe yani kana school na then bena chathi casual mundu wako nasema kwa ethia mumbe tia mumbe bala we uko ni MC chathi okay egulu sio muno kwanza some it was at school na chathi okay like most of the times weekend with classes na enda kwa classes ni revision nokona ko huyu paupewa ka possibility kagwe enda mabuku ne wewe ama yo poapwania na woma tiyo metoke ukambothio chathi nokona bwana si tabo bwana si kango tapia kisomo kwa kiyo kao kisomo right assume you nenda twambolika kisebeni nako na ndizi wewe mundu nizikila mundu wewe utangazula wake ewa wimwende sia nyetanye ni musomi wa maovo angaliko yenge ya radio na utangazi ni munene pe mundu wiwa mwane kutangaza maybe like preaching takwa na be mundu ngena akiwina badisia maybe wewe ayenda eke presenter obenga iwe utonosa kwa iba okay like ditha ni nyene ndete presenter wa tasi wa mbenga kana wa gospel most of the times gospel yes assume sasa tukonea Mike ni akanwa twinethea mumbe kana twina Victor kana twina MC Vicky ethea mumbe kwangela yes kisebe chako kisebe ni chakwa yu yes ende mwithukizia wingale gosuna kwa ninga lekona ngitu ikwatiana na kuyutwa mbie kukila kama kawa sia mina utilikanika miongo 3 kama kawaida ndini wa kisebe wina kwa mundu kuitwa ethea mumbe tukwatiania na kuyu tubibitie mpaka baaya mwendoni wa iya mawiyo ni tumalukite kumaluka yundu zembe bundi ni ende wa line sia kwa kama kawa wambo mbiki sia ka request kagu kana endi ndavyo weekend wa kuvangilita wapi yes endelea nasikia kana kama vizuri yes indi mwithukize na unili kanyeza kana kabisa indi ngutavizeneza kanga kwa gani ko kameme ko kamundu akwa indi bala utani dawo ukasombe na ukakwata uta kama kawaida indi na mwithukize ngutavizeneza bo ibandoni bandu sakubweka ndizakuwa wimule jerozi begela kithemba ja ukathi bandu kewa otemu yani lakini bao pilo atomu iwa wimu kwate weni we sawa kabisa yes that is very beautiful na wina wasemo simo no asante nini etango kulio kindu kenge nini sikana muno atangazi mundu musa kwa field ilo kwenda kwithwa wewe maybe wina wito pia wa kusoma news wito huyo po lakini ndiaiteka wito huyo but news no nisome lakini bado hujaikubali tia ndinaetekela lakini niyo ukipata platform utaifanya mbaya sana thank you yes. Aya tisi ukilibanga ni kwenengi ya kuya AMC na mutwai na mathekanya nini si industry ini ingipie hata mimi sasa nikitoka hapa naweza kwa MC yes mundu ungeona ona samu kamera au mama au mundu no wewe azie vini MC Meri na ume buna nungu ukiwa ni MC industry ili atakwa huyu okay kwao you know ne utabie beti kila mundu wonde ugela kazi wewe wina kelele mwingi ukewa hanye na onetu ya MC njo kutumia kwethia sometimes mundu fulani ithi ayeka kindu cha thini kana inena kindu fulani lakini tuyiki wa injena to ithi on there my MC yonde nundu kindu cha mbe ukiuti kindu kuma thini wako ukitia kwika nundu uzibe andu makira usia video clips akona MC muna hakuna ai kakano se playlist isu yake aithi ba ja thini na ageyu aibingizika aikuna sindu na kabisa lakini yu wapi kabuni wezi yu ikosa ila weka ezilelo ma MC in general kwa kila sia nenda kwita cha ticha kwa kana na ngiwaya ma MC niwo me ania hiki kindu cha muthembosu oyo yu industry ya ma MC use kabisa kila mundu wonde ukilo kwaja wa muko ugwa tawo we cha thene bandu ne thawe longa cia ngiti ku cha thene oyaci ne na mabua ponye muno yo itwe kwa MC yes
na indi competition yu ili hata isi pe ando ala yu mekweka MC juu mtu anafikiria tu ni kitu ya kufanya na we mundula maybe we na coding itakuwa na Kinengo na wewe unandoa sisi muno pesa. Of course pesa ni lazima lazima tuangalie pesa kabisa, lakini yu competition ili hata ku market market no ni otabie competition hiyo lusana tisawa nondo wethi ya kwangelekanyo pe umwini lakini mwini usu enda kuosa opportunity ile uimweta chathini lakini aigwia nuke na ndikuna OMC yenge nukona yikindu cha muthembo na client wakawa mwea utakuja unifanyie MC na uniimbie bas ndeza kulea we mwene nukwitikila mituki muno ku no nikienda wize kwithia ni wa lea kukwata wiya na weni wakwata wiya ayasi yakaniketa kangwata ni sesio nthe aya pe ma MC yangi utona kwithia mena kasako koka ma MC yikwangelekanya twina sako yiro ya ma MC ni naku yukethia niosa chathi ndona kosa chathi taiteto weekend umwe na yuwe kuna kimwe uyambe ya chathi kimwe kuma saili mpaka saina uitila kiu katikati utiao tikwangelekanya yu nenge twina sako ni naku twele ndikuya yuwe uko kwati ya kuma ni kuma saina nyene kuna kwacha na baki kama ayu ndi utia ngona ku competition hiyo lu sana competition hiyo lu sana uikwara chathi lakini ukethia chathi wa kwato client na makana kasi no sabeti beke nikinga ndo kulio ba industry nisu ndela wa COVID-19 woke ni kwethiwe na issues ya of course ya this ya bani wa whether by isi ya you my MC kwa general tiwo we weka as an individual my MC manekala hata na kwisobikio yu maundu masiyokete makekala ta kawaida beti no ni utabie uwo kana my MC ibinda yu ulawe unategemea OMCU apart from biashara ile ingezi yake nuna kunikie sana ndo yu noka ugethia wakwa na chathi lakini chathi witwe na ndwe 15 peke yake alama ile kwethe we chathi niki nukona kuwithio na wapikie chathi ndwe ne la niniya au ni ile morali ndwe ne la morali ndo kwa manthi yandu thiana aithi andwe 15 na saizume 15 opeangia toto mageti yako yongela no kitokune alafu thiendwe vitu goli hata ai 15 monde kana you nondo you by the way ibinda ya COVID unethia utwa na kwata chathi client negotiate na kwa nondo wa condition ilaje chathi tene tunaye betha ciangilizia nondo na nondo kunaye kuinaye wa corona kuinaye mathina lakini una kumona na andu 15 no thecia yuithi yakwangelekanya na uma kathonzeni kwitu na thio kuna chathi mazaku lakini yu wenda to kuna chathi like na number wendo consider nye mwene ukona so like ibinda ya COVID ndo maana hakunikie sana ma MC in general ulota na maundo no maende kusioka no maende mainamba kusioka pia haya ikulenga mwana kukuli usakwa no the le na twakwata president mweo na generally usakwa no the le you ila maundu mwaka methi amaili uju ibindani no yosa kwani nago mulibati kama rada yumbeti ngauthacha mundu ulo naye atonoketha mundu ulo naye ana atonoketha ibinda ya usakwani no nakethi yes but ti on the ndo wethia ozi anu masia i dunia ni connection yumundu aikwara chathi na bandu bokwija no ni best wake ayamo ukwata ni sono ngota basi ayamo kabanga kuna kuma kwa jamba kasa 10 bazio ndenge ya mbuko ni lakini wende ukozida pe wandu wange mabesto make makona aki ku bado naindi ikudia muthia vala uyinundu wa masano no na mumasembete uvangie kwikata ni Inengo ino sia kusio mbese itatu nikana wiki ile kana Kinengo cha utangazi cha OMC na cha kuthekanya comedian sio ndeni wasia kana no yana nasio okay beti nye mwene ni mundu nendete ku learn from others na nikenda ku make sure kana ni wa maintain level yaku ya thayo waku na ulani from others ukethengania yega kina no na abalukile ko ukiunga yakana nacho ndiamba utulia baka laini nikaka kwa maundu mako nimekusewa so like mibango yakwa yukwangelekana ni kwithia MC comedy na utangazi sindu cio ndeni tukwatania ciela imwe ona walika ki7 wathi ground wathi chathi ni chako ukakwatania cio ndhe ukethia no matheketie saizu no matanithitie na saizu bado no wende kwikale kumasomethi no kuona sindu cia muthembo ucio kunye mwene ta mundu na ta MC na ta mundu nende ku grow
nini pangite learn from others niyo it's my first priority. Learn from others nijo kindu kila kitu okay ndu isa ku grow talent from others. So kindu chako cha mbere ni kusoma kuma kwa andu alangi nikienda kuiza kwithia ni wathi step iswingi ya maisha na kwiye encourage we mwene kwi motivate. Thank you. Endi mundu tona kwithia yova ya neka kuigwa MC Vicky kana ethia mumbe nwa kuona na mundu tona kwithia yenda kukwatia social media cia kunisiba. Social media ciakwa ni rahisi sana kuungwati. Facebook ni MC Vicky ethia mumbe. Sawa. YouTube ni MC Vicky ethia mumbe. Instagram no MC Vicky ethia mumbe. Yani kila bandu ponthe ni MC Vicky ethia mumbe. Wabigapa uo ndumozie maundu metha mesa. Yes. Na bena mbele unenga na maybe ya simu kana. Oh yes. Namba yako of course ni 0700 0700 70 23 40 sio kena 0700 70 23 40. Rahisi bio. Thank you. Na hindi mwana musia vaoni votu kwamba kuikila ngithio ya kilungu kicha Inengo na ningi mbe wa kumina ndikwithia tuiona ka clip kanini ka mundu MC Vicky tuone hii comedy yake anafanyanga aje. Kilungu kike mwanye chetu kwa kuninye Betty Wambua ngatienga likosia Facebook ni Betty Wambua page ya kwanga likosia Instagram ni Salsha Betty na hindi YouTube channel ya kwa nayo no Salsha Betty tuikoma na ingi wakata anukite tuikondo tuiko mundi tiwa nesa Kajiki wa wanga au ngi kama pamba nayo pamba nayo pamba nayo kama tiango kama tulia asio komande tulia bau ni mwenye yo kana wapo ni mwenye yo wapo